Anya laki din! Ay, awan mo nandong. Bigbigat ng agasam. Paawid ka pailaag. Kan nabarbartek ka. Unay kat daytan nga aramid mo aya. Ha? Tapay aya. Anya ti parikot yun no paawid ak pailaan. Kan kasto yan nabarte ka, tatang. Anya? Kastat isungbat mo kanya? Ha? Kasanong mga min? Kat man nakibiyang kayo. San ko mata dinawat kada kayo ti pinanggatang ko iti arak nga imparte ko. Sana ya? Ay, amom si Kandong. Nabartag ka man no saan, ay bastos ka sumungsungbat. Bastusan no bastos. Sa anak mat kita sumungbat akas ti tatang. No saan kayo akasta? Amin matan kat pakibibiyangan nyo. Anya lakit din aya. Ay kat, no saan mo kayat pakibibiyangan ka? Nga oray unam ti arak ngam ti pamilyam. Pues, lumasing kayo nga roden iti pagyanan. Ha? Naglaing ka sumungbat ha? Ang mga nunalipat matalon ti anak yo. Ken ni Paula nga anak ko. Angam aging gaita. Makipagnanaid ko pa ilayan diti balay ko. Tatang, sika lang ti manuga nga awanan bain. Saan pagkagitday? Amom andong, siyak ti mababain kinitatang kapo iti kastang aramid mo. Ay. Apay manan aya. Kariring ko pa ilang. Adda ka manan asumanao dito yan. Anya? Ay na, saan ako sumanaw akastoy no saan kumamot akasta ti aramid mo? Ay, bigbigat Paula ah. Pangaasim man ta sumardeng ka pa ilang. Marangrangak. Anyat kinunaman dong. Makarangrang. Adda kayo matgayan di tatatan. Itata na usawan kan. Ulitak, timbagak kan kay di kalman. No di mo kaya ti pakibibiyangan. Lumasing kayo nga rodan iti pagtangan. Aday ta, napunuan lang nga rod ni tatang kapo iti kastang aramid mo, salbag ka. Tatang, uray asino ang katugangan, mabuisit mo titikas nga aramid mo andong. Kanain mo nga unang ti arak ngam ti pamilyam. Sige tatang, saan na maulit? Ay saan? Basta lumasin kayo iti pagtangan tapno agnakam ka. Takitaek man no pagpatinggaan ti kinalastog mo, salbag ka kitday. No saan ko maakasta ti ipakpakitam kinitatang? Saan datay ko mga apuraan alumasin iti pagtangan? Danag mun ay. No ti panagkunana, ket saan ko akabailan? Ay, nagbidot ni tatang mo. Anya? Itamat lang alawas. Rugya kon ti kalapaw nga ipaaramid ko di talaang baba. Ho kitaang man? Rugyam ti kalapaw kunam, ngam dagamot lang ni tatang impatawid na kanyak ti pagpatakderam. Ha? Iso pa nga asim man, ta saan a pinapalastog ti panagsasaom, taad-adda a marururod ni tatangkan ka. Kanahin ka lang arudin ngagbartak, sakat kastapay lang ti panagsasaom, awan na. Oho, nagadukit din. Basta itaalawas. Parugya kon. Uray kalapaw laeng. Tapno awan ibagbagamot ani tatang. Hay, makarengreng, makauma, minuminuto ngagsasaw. Kasla bakit asumanao? Nilakit din? Parandong, pinarugya mong gaya man ti kalabaw yu ije babati balay ni katugangam. Aywan pare. Parugya kon tani. Marengrengak iti panagsasaw ni katugangak. Anya? Awan pilpilyan na nga oras. Bigbigat nga uray kariring da tao ay sumanao kasla bakal. Amakan kitimot no tabasol mo. Iso akas jay mo ti panagsasaw na pare. Anya nga kumamat ti basol ko. Ultimo panaginom kat pakabasulan pa'y? Oho, day taki din pare. O naikan pare. Kat husto nga rod ta ipaaramid mo ti kalapaw yaw. Tapno lumasin kayo matan iti pagtangan.
Maramid mo ti kay kayat mo pare. Awan makibibiyang. Aywan na. Awan ti kabalay a katugangan ang makarangring iti bigbigat. Sika talaga pare. Ano sama? Tanya nga rod ngay. Kat makipagnanag kayo pa ilaang gankwana. Ay, makalasing kami laang pare. Ultimo day di alakay. Anya lakit din na ya. Anya gatangam andong. Gumatangak man iti innam. Tuba ito nana. Innam. Apo, nagadumitten. Di kay kitagyaman yan ta ado ti gatangak. Anya? Sika talaga andong. Amin nga maibagaken ka addalat ta nga adda sungbat mo ah. Alakit din nana. Ilakwan na kun. Ani agur-uray dagiti ko kumparik. Pag inuman nyo manon aya, Ay kat siyempre, di ta babaa. Ayan ti ipaparami ko akalapaw mi. ay, kamusta ngay? Malmalpasan? Aywan nana. Siguro may salangan na lawas. Nalpasan. Nasayaat ka din no kasta. Wen gayam, no umakar kayo ita, umuna nga isaruk mo ijay asin bagas kendanom. Tapay mat ngayon nana. Apay, saan nga imbaga ni katugangam? Asin bagas kendanom ti unaom nga iunog tapno iti panagdaod yu iti baro abalay saan kayo nga mabisinan, saan kayo nga mawaw, ken maibusan iti makan. Kastaya. Iti. Awa mati magbaga ti katugangak. Siguro akit pakaragsakan ng agbisin kami no bilang laeng. Anya? O sige nana. Taramidik man di tayong bagayo. Kat agyamanak iti panang palagipyo. Apay day taasin kan bagas. Kan adapay danom. Iso ti yun unak nga ipan iji balay. Ta sigun kini bakit mo na ngaglakla ko dita nga to. Tapno santay ka nung agbisin, mawaw kan maibusan iti makan, isot iyon unak iji pagyanan tayo. Ha? Saan nga imbaga ti amam? Siguro kayat na mabisinan tayo no bilang laeng. Nita, padaksamanan ni tatang. Katwan mat, na imbag pa'y ni bakit mo na ta ibaga na. Angam ti amam ngay, ay, awan, jaklamon. Day tangiwat mo. Inton kwan, adatan ni tatang, mangag na lakit iti bagbagam. Ay awan bibiyang ko. Tapod numat ibagbagak sana ya. Ay, nagturad kang agsaw iti kasta. Di ka lapang panunutan at daga na tinagpatakdaran ta iti balay. Day ta pa nagsasaom, tanangam andong. At dayta, umalis kayo iti pagyanan. Ay kahit siyempre matatatang, nasaya at madayta. Tapno amoyo, ti awan kanada. Amoyo na awan ti bagasyaw, asin no danong nga inuman nyo. Anya lakid din ni tatang aya. Pulos, asaan kami amaawanan iti asin, bagas, ken danom. Tasakbay kami nga umakar, inyon unakon nga impandagita. Anya, ket no iso mga amin timbaga ni bakit muna. Iso ngay naramid kumatan na, apay kapoy. Ay ket mayat-mat nga rod, ken nasayaat no tinungpal mo timbaga na. Ang mga no pinagsasawan man ti anya laditan Raysan matatatang. Unay kayo lakid din ay. Ala, ibunag yung arudan dagiti usaryo. Nang runa dagiti usar mo, si kalalaki. Tatang? Ay, adda ngamin na rumrumor dagiti sarak. No kasto nga damakit kita nga usar mo. Nga kaiwara dito nagtibalakay. Ay na, bigbigat pa'y lahangam nakainom ka manan andong. Kaya't mo asawan, mabaleng nga uminom ng taysan na bigbigat. Yes, Jay. Kaya't mo asawan, uray malam nga ron ti panaginom kat mabaleng. Anya lakit din aya. Day tati kagurgura ni tata nga aramid mo. Awan pilpil yan nga oras ti panaginom mo. Kat uminumak ano kayat ko. Apay, daw-dawata kayakin ko ti igatang ko iti arak. Oo, talaga kidi man nakibiyang at talaga ti amam. Anya? Gusto. Aguli magkanta, maturugawon. Pangasim saan ko mga istorbo. Makarangrang ka. Nita, siyak pa'y talaga ti makarangrang ha. Kitpod naman.
Awang kit di ati nagdumaan nyo iti amam. Ay, diyak amukan ka. Ala, maturog ka. Tagsarita ta inton madamdama. Una yan, Paula. Mabisina kon. Ang apay Awan pa'y matinaluto ang makan. Oh, apay nga agsaludsod ka iti makan. Apay, at daya intan mo kanya kay gatang ko iti lutwak. Ha? Ang mga nalipatam, ang manumot nga aldaw, asaan ka nagtrabaho. Day taarak ti sinang sangom iti manong aldaw. Kat, awan at talaga ti makan. Ne, kato na. Anya ngay nga rod, numabisinan ka, kat awan nga rod, trabahom. Ay, awan lat nasaya atin na ya. Talaga nga awan nagdumaan nyo, ni bakit muna, ganti amam. Anya ka di mo nanday tang ibagbagam. Bakbakitan nga ulbud. Agasam, imbaga na kanyak, ano umakarta iti pagtaangan, kat iyon unak nga isarak ti asin, bagas, gandanom. Kat sigurado ka no asaan ta mabisinan. Ang apay nga nga ita. Anya? Ti awanan bain na bakit? Awan pa'y pimay so timbaga na. Ay, anya lakit din. Oy, amoy, bakit muna? Ha? Bakbakitan kayo. Ulbud kayo talaga. Ne, mabiit laang andong. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Anya ti imbagak ken ka nga saan na pudno ta ibagam, nga ulbudak. Oh, saan ayang imbagam kanyak? Ano umakar kami iti pagtaengan, unaan mi ti asin, bagas, gandanom. Ket pulos asan kami amawaw, saan kami amabisinan. Ang anya nga ita. Anya? Bakbakitan kayo kit di nga ulbud ako nakmanan. Madinsa, apay ngay kastamet ten ti panagsasaom. Ay kat pud numat. Dandani nagmalima sa anak anangan. Dandani may sal daw. Nabisina kiti kastaunay tapno amuyong. Anya? Syakpay ti akin basol ita. Katwan, basulyo Asino pa'y kumangay? Da kayo lang mati agpakalaing anang ibaga kanya kiti kasday. Kunayong aramidak, gayam ti kinapudno na. Anya? Apay, di kayo sunggar na. Bakatan kayong maarami nyo pa lang ti agulbud. Anya lakit din, ayan ni bakit mo na. Ammom doro, nagbastos at talagang ti manugang mo. Ay, asino kaya manugang ko? Talo ti manugang ko. Asino ay ang kadakwada? Asin no pa'y kumano saan ni Andong. Agasam man tabi nagaanak pa'y nga ulbot abakot. Adya, ay naglokon ti awanan bain. Inbagak idi ken kuana no umakad dati pagtaengon da unaan da nga iyapan ti asin bagas ken danom. Kung naktapno saan da nga mabisinan mawaw ken maawanan iti makan. Anya? Ngem daw magkukit manong kano nga aldaw nga saan nagtabtrabaho. Iso nga awan igatang ni Paulo iti lutuan na. Sa ita, siyak ti bagaan na nga ulbod. Kaskadaan niya dita. Ay talaga nga awan babain na dahi jing andong. Kapay di asin, bagas kan danom ti umasinag kan kwa na? Ay ti awanan bainain. Pangaasim man tabagbagaam dajay nga manugang mo. Nagalas ti ugali na. Ala, di ka madanagan. Tasya ti makaamukan kwa na. Si Kam gayang bakla. Anyat masapol mo. Anay ko. Sa anak ang mabakla-bakla dita, ha? Amom si ka? Nagpuskol de tarupam. Awan babayin mo! Anyat problema maya. Imay kakadidito yung balemi, tapnula yung sipaten nak. Wen, imayak tap no tumpain ka. Maminsan pa mapan mo bagaan ni nanang ulbod kas kadaan niya dita. Ha? Siyak ti makalaban mo kung naktuman. Anya. Ay, gaputay baganakan ka? Ano mang isirak kay dasin? Danom kan bakas dito balayo? Kat saan kayo na mabisinan? Tarantado ka? Manggad ka, tapno saan kayo agbisin? Saan ang magic asumang sangpet itaraon nga oras saan ka nagtrabaho? Nawatam? Ha?
Pangipipan namin ti panunot mo. Impadak mon samutan. Ay, andong. Uray bakla ako nam. Ngam kabaila ka patayaban di banga-bangam. Ha, maminsan pa yung ulitam ha. Ha, puutam ti ko na. Anya katabakla pa iti mang sipat kan gamot pare. Ay, san la bakla day jay pare. Talaga tinutupak kumakit. Isukat ti agpakalaingan. Agasam, tay may di balay, sanak sinipat. Ay, una yan. Saan nga min anasaya na diyang inaramid mo pare? Abay mo tingamin, anapan mo binagaan ni bakit mo na nga ulbod. Ha? Pare, ora sino mo't ngamin makaunget iti kas diyang inaramid mo. Katpud numat. Apay, gaputay imbaga na ngamin asan kayong agbisin, numangisirrak ka itasin, danum kan bagas iti balayo, kat saan kay latang agbisin nga oray saan kang agtrab-trabaho? Nakakita amot andong. Ay, basta. Ulbud day bakit. Jak amo kan gandong. Makaamo ka, no makaunget tumanin day jabaklagan ka. Amang ano saan tulahang asipat, ti maaramid na keng ka. Ay, nakababain ka ang manugang. Sika lang tikas na ang manugang ko. Sika lang tikas na ti ugali na. Tatang, ultimo at di mo ang mutiagbain. Nangro na kadag iti babakit kan lalakay. Ay, ni tatang met. Ay, di nak matatang-tatang andong ha. Ag nga nangariyutak kan kasalbag ka. Tatang, manggid ka. Tapnusan kayo ang maawanan iti makan. Kapay iti kayat mo, uray saan kang agtrabaho, inumlatan ti raramaydam. Kahit agsangpet latat ti makan, ay nagawan ka ta panuno ti kastan. Gwatatan. Maminsan pa'y amapan mo bagaan ni bakit mo nga ulbod. Talaga asya kung timang danog ken ka, nagnakam kan salbag ka. Saan na maulit tatang? Promise, manggad akon. Kan sardeng akmatan ti panaginom ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.